Sve recenzije na ovom kanalu zasnovane su isključivo na stvarnom korištenju uređaja tokom više mjeseci. Nijedan proizvod nije sponzorisan, niti dobijen besplatno na testiranje. Sve uređaje kupujem sopstvenim novcem i zato možete očekivati potpuno iskrene utiske, bez ulepšavanja i bez marketinških priča. Danas gledamo Xiaomi 12V Max akumulatorsku bušilicu i šrafilicu. Odmah na početku otkriću i konačnu ocenu. Ova bušilica od mene dobija ocenu 4,6 od maksimalnih 5. Zašto nije dobila čistu peticu? Koje su njene najveće prednosti, koje su mane i da li se i danas isplati kupovina ovog modela? Odgovore ćete saznati u nastavku videa. Bušilica dolazi u kvalitetnoj kartonskoj ambalaži, a nakon otvaranja kutije odmah se vidi da je Xiaomi posebnu pažnju posvetio pakovanju. Unutra se nalazi veoma kvalitetna torba za nošenje i odlaganje, koja ostavlja utisak ozbiljnog i dobro osmišljenog proizvoda. Kada otvorimo torbu, unutra se nalaze sama bušilica, set nastavaka za najčešće poslove u kući, dokumentacija za korištenje i USB-C kabel za punjenje. Ono što odmah privlači pažnju jeste činjenica da se bušilica puni putem USB-C priključka. To znači da za punjenje možete koristiti praktično isti punjač koji koristite za svoj mobilni telefon, što je veoma praktično kada ste na terenu ili nemate originalni punjač pri ruci. Kada uzmemo bušilicu u ruke, prvi utisak je veoma pozitivan. Alat deluje kvalitetno, lepo leži u ruci i nije pretežak čak ni tokom dužeg rada. Na prednjem delu nalazi se prsten za podešavanje obrtnog momenta sa čak 30 nivoa podešavanja, što omogućava veoma precizno zavrtanje različitih vrsta šrafova. Iznad okidača nalazi se prekidač za promjenu smjera okretanja, odnosno za zavrtanje i odvrtanje šrafova. Na vrhu se nalazi birač režima rada, koji omogućava izbor između različitih funkcija koje su predviđene za šrafljanje i bušenje različitih materijala. Jedna od stvari koja će podijeliti mišljenja korisnika jeste ugrađena baterija. Nekome će to biti prednost jer nema dodatnih baterija i posebnih punjača, dok će drugi možda želeti mogućnost brze zamene baterije tokom rada. Tokom višemesečnog korištenja ovu bušilicu najviše sam koristio za sastavljanje namještaja, sitne kućne popravke i rad sa drvetom. Kod zavrtanja šrafova pokazala se zaista odlično. Maksimalni obrtni moment od 30 Nm sasvim je dovoljan za većinu poslova koje prosječan korisnik može imati u stanu, kući ili radionici. Bušenje drveta prolazi bez problema i upravo se u takvim poslovima vidi koliko je ovaj alat zapravo dobro pogođen za kućnu upotrebu. Naravno, isprobana je i na metalu. Posao obavlja korektno, ali se tu već vide njena ograničenja. Rupe je moguće napraviti bez problema, ali je potrebno više vremena i strpljenja nego kod snažnijih i skupljih modela. Važno je napomenuti da ova bušilica nije namenjena za bušenje betona. Ko kupuje alat ove kategorije uglavnom je toga svestan, ali svakako vredi pomenuti kako ne bi bilo pogrešnih očekivanja. Najveće iznenađenje tokom korištenja bila je autonomija baterije. Sa jednim punjenjem uspeo sam da sastavim kompletan dnevni boravak kupljen u Forma Ideale salonu, uključujući veliki broj šrafova i montažnih elemenata, bez potrebe za dopunjavanjem baterije. Pored toga, motor bez četkica pokazao se kao veoma dobro rješenje. Rad je uglađen, alat deluje pouzdano i tokom višemesečnog korištenja nisam imao nikakvih problema sa radom uređaja. Kada saberem sve utiske, najveće prednosti ove bušilice su kvalitet izrade, dobra ergonomija, USB-C punjenje, odlična autonomija baterije i sasvim dovoljna snaga za ogromnu većinu kućnih poslova. Sa druge strane, ugrađena baterija neće odgovarati svakome, a pri radu sa metalom vidi se da ovo ipak nije alat namenjen zahtevnijim profesionalnim zadacima. Upravo zbog toga konačna ocena iznosi 4,6 od maksimalnih 5. Za kraj vredi pomenuti da se danas na našem tržištu može pronaći i novija Xiaomi akumulatorska bušilica sa obrtnim momentom od čak 50 Nm. Po specifikacijama deluje snažnije, modernije i u pojedinim prodavnicama može se pronaći po vrlo konkurentnoj ceni. Nažalost, nisam imao priliku da je koristim dovoljno dugo da bih mogao da dam ozbiljnu ocenu, ali na papiru svakako izgleda kao veoma zanimljiv naslednik ovog modela. Ipak, nakon više mjeseci korištenja mogu da kažem da je Xiaomi 12V Max ostavio veoma pozitivan utisak. Ako tražite kvalitetnu akumulatorsku bušilicu i šrafilicu za stan, kuću, vikendicu ili radionicu, ovo je alat koji bez problema mogu da preporučim. Za mene je opravdao većinu očekivanja i pokazao se kao pouzdan partner u svakodnevnim poslovima.